Pre svega mi je velika čast što danas u poseti predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević. Obišli smo Rokovačku šumu, gde je grad Sombor završio projekat za izgradnju trim staze sa pametnom rasvetom, kao i pratećim sadržajima, gde smo predvideli da izgradimo još jedno dečje igralište, teretanu na otvorenom, kao i teren za mali fudbal sa veštačkom travom. Zajedno sa Ministarstvom turizma, pokrajinskom vladom i sredstvima grada Sombora planiramo da u narednom periodu realizujemo ovaj veoma bitan projekat. Takođe, na teritoriji mesne zajednice Gornja Varoš u parku Miroslava Guconje imamo gotov projekat za izgradnju pratećih sadržaja u samom parku, a sve u cilju da obezbedimo našoj deci, našim mladima da svoje slobodno vreme provode upravo u ovom delu. U projektu je predviđeno da pored postojećeg igrališta izgradimo još jedno novo dečje igralište, teretanu na otvorenom, teren za basket, kao i još jedan teren za mali fudbal, da pojačamo javnu rasvetu i da oplemenimo ceo ovaj park. Smatramo da ovakvi projekti su veoma bitni za sve sugrađane, jer svaki naš sugrađan će imati benefita od ovakvih projekata i da će svoje slobodno vreme više provoditi na ovakvim lokacijama nego za računarima i u svojim kućama.